kesempatannya situ menang yang paling dekat ada pergantian tahun. Jadi paling tidak kita walaupun tadinya tahun baru Islam, tapi tahun baru Masehi. Jadi wasani situ menang yang paling pokok yaitu kilalana atau tongenge introspeksi diri. Ya komakadaki muhasabah. Ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri. Ya kipak bicara ikapesa ialewe atau makada iranna atau tongenge. Ya, jadi sitonganna ia ko angka tahu tuli rana ia tutunganna rana kehidupanna insyaallah ia tu tahu madari makanja pakalinonna nasabak na jagai alena. Jadi komegan nawanawai alena. Tapi angka mematohat desa na nabita maka daya ko angka umma kunasang alena atau matapak na dinis sangonron na kumati atau macilaka gitu. Jadi ia tu ini wat dingiris sangonron iko tomate. Ya nama tahu matapak mo. Wat disanis sang itonron na maka da suruga garononroy atau neraka. Maka da pikwi carana nawanawai ni gare mapamula ki kalo lolattu mato. Kaya kami gado say pigaw na ya decigi. Kama ko miro. Na ini jamai dia namun kita lupai. Itu dalam sehari-hari mana tinggal lalan nasi ulang ni maga kehidupan tak. Ya benar roh. Irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ijamana ya decenge. Kagang kadalelena. Nigi tau mega decen na ya jana ya na tau salama. Tapi di tau mega jana na ya decen na itu macilaka na ya. Ya maka dai guru takalisiden reng almarhum. Ya kusiratu decemu nasera pulo nasera jamu salama mo po. Pasti salah cik di boy. Ya biana rekome gai masalah siratu ijana naserami pulo nasera decen ne sabara no. Yana tu ampai ko ke sorimon rite namo anu cek de. Pikui carana nawat dinalah. Nasabak magai pengadilan di akhirat begitu. Angkamu isukuru kangi di umat na nabita nasabak matandre nilai na ko dece yakibwa. Ya ko tomakibwa dece cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala. Ia ko dosa, cik dia kibua, cik itu nilai. Makiro, ya riasa pamase. Jadi itu angpai pong Allah Ta'ala lagi pamase. Nah ia ko tome salama, kak dua lalat to, onak makade ko matana ijae. Nama ringat decenge. Teko carain atau salama. Dua kemungkinan. Ia ko tanya jae mu kurangi, decenge mu tambai. Gak bakal miro. Kepada kotomatim batok kiri kanan. Ya komatana sebelah kanan. Ya kotomelok ini mani komeki patanaki sebelah kiri. Ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai. Ya tu ampe oko agama dua. Angka ya satoba dengan istighfar supaya kurangi jae. Angka tu ya beramal baik. Ya tu ampe makada wa'at bi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa dihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasiboy pangkau kemadece tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja patongko ini ya tongko pak dia nata tutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibwa anu masalah cik di dosa tapi gau usahakan inagan na 2 dece takibwa kama kiro. Ini tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik. Nairu ya sang deceng aja tabatasi maka dah masampaja patay na ya sang deceng masidak ka patay na payasa deceng de. Yero pesang papi deceng maka ya ka. Namu ilaw daw ng itaw Yan natunang kamapak guro ng itaw pandritay maka dah ya ko bunga moto ko. Talu tahu bunga mitay ilo do manang. Bunga isalay boleh nang kataw ye wasidu pamalala ilo do ngi
mudah-mudahan kasih nang kadale na nawat di masapeda. Gitu. Angka tau ita mak balu mudah-mudahan po kasih tas lempo yang idale na mamagi-magi na tarala balu-balu na. Angka tau isa joka po tapalampiru muruk na tapadisingan. Talu tau bunga ita ilaw dongang. Iya romagay sitongan na rewalok kuidi iya ro. Nasaba angka ko iya metoro agamata makanjan nasaba makadanigi-nigi milaw dongang sila surasalan na iya ro pak dongang iro nilaw iro denis sangiro to ilaw dongang malaika mangilok-lok kupong Allah Ta'ala. Jadi malaika malapor kupong imilaw maka talituy po pada nilawangi iro sila suran na. Jadi itu ampai makanjala da to ko ilaw dongang itaw Ina tu nakada gurute nang katau milaw do sogi na de name sogi bali bola mo milaw do nga sogi mereka pamilaw do nga kuiko itu iya jadi maka ta bandrita yan mo milaw do na de na mero bararte ing kalaway ko pa do nga mo tawin na milaw do nga wongi pa matu malek kuiko malaika pamilaw do nga ko yo puidi madari besa mo tilaw do nga bali bola ta sogi kada ko tapasogi bali bola ko iya mi may kamakukuha na sa inyo bali bola. Jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Jadi itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya mematoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iro ya metoto ko to siruntu tapat to mabre salang assalamualaikum. Magto ka assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadaki epong talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasaybi po wabarakatuh tapak barakah kang ipong natutungan. Jadi itu ampai ko to sidup patay beresalagi. Tapi makukuha lele mani mamota mabola nate dito na beresalag lele beresalana. Maka na assalamualaikum. Jadi kadang-kala itu dirubah. Kemudian ini kan muhasabah. Usahakan igare Pak. Iya je tumakanja kotomelo matinro. Iya kotomelo matinro kode nagaga puramanan ni baca pak dongan sebelumnya matinro. Pak megay tu pak dongan kotome matinro. Ko parenta itu mapamulay mak jenne. Mak jenne jolo. Puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Purayero ibaca ni suratul Fatihah akapa kulallahu akatallu napa kulong subrat bil falak akatallu na kalau kulong subrat bin nas akatallu napa alif lam mim gangkahumul muflihun napa ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tengana tahayya ilatu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicak napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah kata 20 talu alhamdulillah kata 20 talu Allahu akbar kata 24 magay iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okon itu latihan ngamatenga nasaba makadame matina bitta annaumu akhul maut iya tutinroe masilas surang isi bawa amatenga jadi yanang katu tau melo matinro iya na tu onrok tu kotomelo matinro ina okon itu ya guru itu ya sange amatenga yana tu ampai angkalalo tu tau pandrita makada guru amatengangi pak ya tu tau matinro itu mako tu cuma ini ya romatinro ya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate ni itu jadi padahal sebenarnya ya tu tinro makanjala kada apa ya tu tinro itu angkat tu tinro makia pelang jadi siaga tata matinro lai hitung masa pajasunna kega yaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam peni jadi siaga eta tak matinro seko tireke masam pajasunna itu tinro makia pelak jadi makada meka matinro tinro masija bije tatesi di matu tate dua moto nama tahaju
Tinro na tau make itu Pak dihitung sholat sunat. Ina ro tinro make pala nasaba tidur untuk ibadah. Iya ni ko makademi tinro masijak supaya moto manonto Pak Golok matu salah ya de padero. Itu si salah. Iya nyon nak melo moto iya na tu ampai namo iya tu ko ramalangi namo tinro na tau itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasa na. Namo ramalangi itu makia palato na sabab makada moto masih matinro masija supaya matu moto mandre subuh. Jadi ya na tu tinro na tau make itu terhitung masam paja sunnah. Jadi aku patakjangi matinro irekengi masam paja sunnah patakjang. Kemudian yang kedua tinro yang makia palangi tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah kegayasang. Pure masam paja tahajud. Nama tetek dua ni na selesai masa tahajud atau tetek telu. Nah misalnya setengah na 5 na tama subuh. Maka dah mejok matinro-tinro istirahat. Mata koki sa di masam paja. Matinro istirahat untuk masam paja subuh. Ireketo sampaja sunnahnya tu. Itu tidur ibadah. Jaja tak kada ia tahu matinro de kagak. Iya tu tahu matinro. Wat dia tu makia pala. Napa ni dia tu kagak dosa na te ko matinro. Engkau gak tahu matinro dosa. Dia kagak. Dia gak tahu matinro mak beli. Nalanya tapi aku masam pajang itu wat di madosa. Maka dapat kuyasa malampe bacana imangin atau 5 sembing. Betul nah. Roko no. Apa cau ni tetok. Termasuk itu. Jadi ia tu ampai tahu matinro ini atau tahu dia gak dosa na. Iya nade na tinro tewat di mapuasa ite wat di sama dosa tuli ka jili-jili sini na ada na lontong imana na itamana makiro jadi itu ampai tinro angka tu tinro makia palang iya na ron na apa iya ko tomelo mak deking ais na megay gaji umur tat dengo ko tinro si jangi matinro ko tate aserawan ni tatinro na tate apa pitoto naruah tu jang tereke ni gare arwah ki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pili manoto yan ang kataw mako tu Pak tate serawan ni natinro te papi setengah 5 manoto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na taw momoro na 20 mi arwah taw tu megang itinro na na ya tu na iya itareke ni gare jadi yan tu apa masyarakat dena siaga na reko sampajat mi terenungang dena siaga palana agan sana dena siaga tanah waktu ipake makasibiyam dena siaga pada nak masa paja mangaribi ki na talima mi manne pitu manne dena siaga waktu ipake masa paja namu ya lo pitu manne de to na sampurna madar dia kajili-jili paringerang masa paja ningerang sandalana barasingan itu nasalanya ro barasingan di katokotannya sampajar ro ini dulu suku ini makomi ro jadi iya kotannya pakasi bilang bantu kiman rasa ki ina tu nakada nabita dega ga tau tama suruga na saba amalana na demeto bajak ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capuni itu jadi ia tu ampai maka dah usahakan inang kapakasibieta manenungan namo otomatis tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu ia itu pasidakai madu pedupang angka pasidak ke cinampak mi kaya gasan pasidak ke cinampak ya ko andre patapulu mesona jadi Pak Galunge Pak Dara ekomelo ki salama aseta apa andre ni itu patapula sona mah kami tu tomato tariolo melo inno galunge mapamula mabaca dongi na pandri pu ima Pak Nasawai manyama ku pu ima ngipandre Pak Jaji donna itu melo si matu matanang mabaca si na iya bine dia na siulang itu pura si matu ya tu mak baca si mandresya sebaru mak baca si mesino galunge mak baca si tongan na ya tu patolak bala mi pasidak kami nolimi imange mak baca na dongi na panandre andre na Pak mancaji Pak dongeng ni jadi salama iti tegere mak galu de na me garacu na pake
Nadupa sena yo pumako ko atau hais. Angka mana niya rupa na racungin na de na may jaji. Pak namo tau kasih de to na nilaw do. Ya biasa to kasih milaw do. Maka da kung kanya sebe nasan. Mamagi-magi kasi nasalama ase natin na wat dito loma daros nang katilulungan. Ya makoko atau kasih ko lalu nasa nyanyawar to sugi. Apa makana ni nyanyawar to sugi. Tak dengi pak dongang ni. Itu saling mendoakan. Yaitu ampai pitu tau kasyasi milau dongang ni nakala patapulo tau panrita tu. Kaji sapa kio ko kampung he. Kong katau de ganakna. Etani purana makbay ni malakay na de ganakna. Tasuro sapa tau kasyasi pitu ko kampung na sidakay ko jumai. Napatasuro milau dongang ni. Apa pitu tau kasyasi milau do ko jumai itu nakala ko patapulo tau panrita milau do. Yero tasidakay tapi talawi bolana ceneki sampai kado yanu kanya tau madareke ya pak makato jete tau madareke ni kasay gagagan liwat dareke na itu makaballo bolana to limelo elek bantua indok dareke ni asan na tu penak din na mi de na me ganna kami to tau makoto pak cacapu kolino itu tau makai dareke cacapu de meto iya jadi usahakan aja tak dareke pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ko ki ko ngala taala mak dalari marani yang tu ampai kong ka masalata ala ki wajene tasuju masampaja ya te mak ko kong ka masalano ko mi Facebook na taro apa tama panoki ko statusnya aga nasa aku menyesal Aregi maka dah hatiku pecah. Wah, napa natari gambar lope-lope repak. Karena tahu mak puji mak ganggu nasa sabar say. Wah, iya. Tapi dia tahu aku ibu-ibu muslimah na pasti tangan deh. Iya, banyaklah beribadah kepada Allah. Itu penting. Kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu. Tapananungan. Termasuk yang nak salawat itu, salawati bil kulub. Kita baca-baca ya roh. Maseri-sering kita baca. Aja mau talak dai makanya untuk beli bola atau malasannya beli bola aku boleh pengajian. Itu karena beti sarapa. As-salawat ki magi. Ia tu salawati bil kulub Pak Burah. Ia ko angka tahu tu 5 kali lihat papinak dina madari bak barak barona cede-cede tak sela-selang kata mako tu madari mak barak barona dia namanya matindro abu mimonina gage tak selasi ia tu tak pakai ia tu tak baca-baca tibil kulub ia tu Pak Burah ia tu untuk watakalewe kan wa afiatil abadani wa shifaiha wa nuril absari yelengi cahayo kilalanna atinna jadi itu maka jalan dah itu salawati bil qulub betul kan nak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ir ta baca-baca salawati bil qulub Pak Burah itu. Ya kong ka anak ta masam-masam ya na ro ta baca ta sapu-sapu luna Pak Burah itu. Aja nih palak bawa maka dia ini pakai ke tolong majelis taklim. Allahumma sholli. Ya kok gimana dia nak pakai? Justru ya mimpi Pak Guru kina sama Pak Burah. Makiro pada ilo na itu ini ustaz se pada ilo na doktoro enalemi kadang ka Pak Burah he resep nama ko ye. Lati bola na din Andre. Dena sautu. Ya makiro. Jadi aja tala bawang ya lo tabaca ya ko masam-masam mangi tabaca ni ya ko jumai na tako masam-masam mangi baca kapito ko we na patawarung na patinong ang katoto to biasa bawe loko sa dena mimbara ko jumai katuti wairino na taro ko sa dena mimbara na mode tabaway ya banaro ko jumai na kato batako masige tabaca ni ro talay Pak Burah nanya itu na pake to padre terior akapito na baca salawati bil qulub yan ang kataw nasale la sala sama kalilyang maka dari istilah la sa silele
maka dia ogi na lele samo-samo na sangi. Iya na rota pake. Itu salawat tibil kulub. Itanya salawat sembarangnya tuh. Taunakan nastaro laiburai oko nabita. Salawat tibil kulub itu. Jadi Pak Buralada tuh. Ikong katau mangilu-ngilu tuh maka madari remang-remang anu tabaca-baca ya ruta sapu ilawi barakana na ci Pak Bura. Itu tibil kulub itu. Aja nih baca bawah mau ini ya alami majelis tadi. Allahumma salli. Dia yang kena baca kalau tibolana. Itu jadi tidak itu obat. Itu ya Bu. Iya kau matakot-takot kasading. Oh matakot-takot nak maka deh makura-kura istirahat nak. Ya begitu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasabah mapamulay atie fisik namuray manang yan tuh. Di makura tuh salawa si batu-batu mana kecuali itu nalamanat tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Tibbil kulubi wadawaiha. Atie. Lasana atie Pak Bura itu nang kata tuh masuk sapapinan din ako madeceng itaw la saat itu tak baca. Pak Megatoje itu tahu mapostingi makanan teh lalu warung teh mandre na foto ko HP na panapende tapo makan bil ya tiacang melu sia tiacang mapin andre ternyata we melu yacang alina malah sati. Jadi baca itu Pak Bura itu angkana anak makan dari kudang ada. Baca itu nasabah ada di situ wanuril abasari. Basarun itu tania pandangan, itu pandangan batin. Iya komelo iya lete atajangan papinat di betongan na magampai sama kada aing kasat di makaleleng. Biasa tuh. Tapi anu makadaing kasat di makaleleng makado ternyata makuye. Itu sebenarnya wanuril abasari. Jadi iya tuh salawatannya salawat sembara. Cuma kadang ini nasabak biasa na din irisa ya. Ipa ko mamiro. Iya. Irisa macan ring ilakai ya. Wadi irisa gara-gara ya tuh. Itu wanuril abasari itu. Nilingi isyarat maka demagi dyan na makaliliang. Yung itu. Jadi itu Pak Dong makan jalan. Masalahnya makyap palang manci Pak Buratoy. Nah, iya. Tapala mana mo to? Tapala ibu yaro kemudian amalkan. Meki matinro tabacay. Moto ki matu tabaca-baca ya. Iya ko manita sapu-sapu ng koleta. Itu obat. Iya ko matakko ka. Iya man itu sering saya pakai itu. Dengan kalimat la ilaha illallah. Paangka beraka ng guru ta Haji Fathudin Sukara almarhum alamagafurlah. Saya pernah itu biasa tanda-tandai guru tak makadaka. Weh, detoro tamatakko ustaz. Sudah kalau kasih, dia tuh tamat kok ustaz. Macam ini lo macarama. Lo toni mengantara jamaah. Elatu ki pesantren ini lo topi mak bela. Sudah makro. Itu tamat kok ustaz. Nasang angkat tu Pak Burah. Ustaz nasang la ilaha illallah ibaca tasiratu Pak Burah itu. Saya ingat sekali itu kok rukulan na pesantren imundri na Pak Guru. Ada baca la ilaha illallah kasiratu ini akan ngimali Pak Murah. Ya ko cakaru dulada ko na cinampa mo me matinro na mo si tanga jamu matinro ko mo baca la ilaha kasiratu na pakoliu yang penting pure tak de peringaramu otok no. Na mo de na matinro itu nama siang. Tu pasal na guru tak. Jadi dia ternyata ya rona pakai. Jadi itu guru tak tu jadi besok pakai itu. Ya ko si sabu-sabu ni caraku. Tas minggu dia istirahat, 20 sona dia istirahat. Pakai nih. Itu apa iya ko masuk macarama no ko masuk lo Kalimantan lo maga. Mandari jamaah siapa aja makutan. Mandari tetesi dini dai panak dek. Toliang kamu pi makutan si sele. Maka dia kumi turusi kurang istirahat. Tapi barakah nang guru ya bener dia upake. Jadi kadang-kala itu ko liu-liu kak masalawa la ilaha illallah baca. Namun cinampa namo komi kendaraan yang matinro, biasa ko komi pasawa yang matinro. Cinampa itu ternyata obat dan saya rasakan betul. Jadi ngerala dero na Pak Guru ngak guru tade ya mero maka de mandre pitami mandre agada ko mabela ni tu ya ko pitami mabela ni de memang no wan repetat. Jadi itu saja. Jadi nang kapitami ngoko agama yang makanja. Termasuk itu tadi.
Pak guru nak terbaca salawat tibil kulub. Tu makan jalan dia tu. Tapi tanya je anak pokok tahu mata aja mako pokok. Iya, jadi itu penting. Kemudian saya wasiatkan begini. Ia tu sitongan amala pede rahasia pede makanja. Amala kecuali sampai perlu dia nama di subuh. Sunnah itu makanja subuh. Angkat tu amala maka mesti pitang seka api tangi seka aja tak ada melo sia tu mati aja mapas seka de tapi tangi tapawi maka ada seka yana tu ampai waji api tangi haji dia mereka api tangi seka dia api tangi sampaja perlu api tangi ia mi sampaja sunnah makanya aku makali cubu ko idi minapuang misang makiro yana tu nak kada nabita makanja tu sampaja sunnah kokui boleh ya sampaja perlu ko masigi apa ya kokui boleh dia kata mita ki cuma maraji mi jama ko makundru-kundrui pak ya ko kata upura masampaja ngisan ade na sampaja sunnah ko masigi na rewa law bolana ya na letu bolana na sampaja sunnah tau makanja-kanja tapak na itu tapi aku letu boleh dari itu makan aja bawan kita payah tu aja bawan pelai ko matak ko ni malala melotoni manre melotoni monoto dasa aja na jolo sunnah iya loh jadi makan aja mame balik ko masigi tapi makanja tiba da sunnah ko makali cupui iya Abu Bakar bu waktu na mancaji khalifah iya ko melo bawangi tay pasida katanga bani pinalo rokat to itangana patutin ropi jadi kata mi tay makada masjidah kai na penabawang pasidaka itu Abu Bakar. Jadi yo po makoko pasidah kai boh lai jeje tau enapa lai foto lai soti itu mak jama padahal 20 bisa na itu jadi iya tu makanja pasidah kai ko makali cubui namo tu sumbangan ko deniris sama kada siaga makato kanja lalu celengan kita paikoti kantongnya di siratu sakula jepu na deni risakra di siratu kanjak pa tu yo pumi ko maloli si Pak Jalo igat tamen re soro sitam igat tamen re soro sitam apa makoti aji roi di laogi sesa ya kome masumban na sampai kami nama dan ni ya kome lodoi kami nama raja di lam itu gede itu melo maega na cede na derek tapi dia mereka katukong kah jadi makiro jadi usahakan jadi itu pas sidak kayak aja tak ada tahu apa namo anak tatale di pas sidak katu ya tu amana kemudian iya na intina ajak lalu tanggai makada mas sampaja pite napa makasibiang apa mega tahu napisahkan lino akhirat iya ko akhirat nasa sampaja iya ko lino magalu tahu mapuncok pahan na tu iya ro mak dara mak galunge mapak gurue dangkangnya ko pasai lowe mak balu palarilo ko manang ya gamay aja ta palarilo ko lino kadapi ko yasang iya ko melo ki joka iya tu di ampai ogi ang kayasan lego-lego ia tu bola na ugi ang kalego-lego ia tu lego-lego isa liwak bola tapi oko mo pi bola oko ni role pak jolo tuda sebelum lo dara tania kengi maka dai puange tapas salama kami kak lo saparang dale halala wija-wija ku siba keluarga ku angka kama wat dikasih ulolongan na wat dinang katau pake untuk agamamu jokani siaga tatal ko dara ia ko 10 jam ko dara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah. Nah sabak Nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo saparang dalle halala keluarga Nabi jabijanna nang kawat dina pandrengangi maka itu adalah jihad fisabilillah. Ya aja takada lopi masigi eta nampak ieu tu namanya ka makokoe makada akhirat sama dunia selamanya aga sana dunia sementara akhirat selamanya mega ni tahu salah paham. Nah saya ni rumah sampajangnya selamanya ia koto mak galu na dia nagangkan masalah-salahnya itu tapahangi ia ko loki pasai mak balu lo mi sapa tu dale halala loki galungnya loki sapa dale halala tanya kami tu
Apa ngulumi matoy?